Napoleon Bonaparte once said, "The world suffers a lot not because of the violence of the bad people, but because of the silence of the good people." Adunay mga katawhan nga buhong sa otoridad. Aduna po'y mga gitawag ani nag-antos sa kahilom ug pagdaog-daog mga kapaglaom. As Christians, let us do something. Let us lift up the oppressed by extending our Savior's love to them. Kitang mahimong tingog o kusog sa magilupig o gidaog-daog. Kauban ng inyong mga higala din hilang sa Panimbaya sa Kabuntagong World! The Philippines, a culturally diverse country, is home to more than 500,000 communities of approximately 15 million indigenous peoples in all over the archipelago. They mostly reside in the mountains and therefore were virtually untouched by Spanish or American influence, which is the primary reason they were able to retain their customs and traditions. In recognition of this diversity and under the framework of national unity and development, the Philippine Constitution mandates state recognition, protection, promotion, and fulfillment of the rights of indigenous peoples to manage their ancestral domains. We don't create laws for them because they are a helpless minority that we ought to serve and protect, but simply because in the eyes of God, we are all His children, and therefore we are all brothers and sisters. If they are unfamiliar with some technology or modes of transportation, that's because these things don't matter to them. What matters to them is that what should matters most in life: raising the children well, having a place to call home, taking care of Mother Nature, and being of service to your neighbor. It is only but rightful that we protect their way of life and peculiar heritage. And just as we Christians try to steadfastly emulate Christ's character and His way of life, we too should extend understanding and love to all those Jesus Christ claims His children, regardless of one's ethnicity. Mayong buntag Malipayong Sabado! Yes! Sa pa, mga kapaglaw. Yes, good morning and kumusta natong tanan? Si Bing, mas ni gwapa. Ikaw, mas ni gwapa. Si Bits, Bawi ni siya, sa mo kagwapo kay Murag. Yes. And giving up si mo Kuya Awi. Yes, sabat wala. Mga nagpasaylo po sa sa mga viewers na to nga natin mga Medyo. technical problem ning pilit kajot. Yes. Ni pilit, basta moabot tag 700 sa atong mga views. Pupilit Yo, ako kapag lumitaw. grabe ang conforce po sa satanas no. Grabe mubira sa Kuya Awing. Imbis Pero, kitag views. Niabot tag 700 niya, nabagsak na eh. Kahit naman kaya nipilit. Sige lang, padayon niya Pero punta. kanaan si Yop, kay pagbagsak siya may nakita sa screen. Again, once again, sa atong mga viewers, good morning. Lingkod lang mo o pamating lang mo kay special kayo among mga episode para kaninyo. Mga kapaglaw, atangan nato atong Dear Panimbaya later kay sugilanon sa usa ka worker o sa iyang amiga, nagka-problema sila. Unsa kay atong itambag ani later mga kapaglaw, atangan. And unya, pagkasigutan po nato ang kining gitawag nga mental health awareness. Kauban si Dr. Pilayo, mga kapaglaom. No, tungod kay sa atong panahon karon, importanteng hatagan po nato og pagtagad ang atong panghunahuna, ang atong emotions tungod kay usahay pananim mo sa tao physically okay ra siya pero grabe na yung pagdagan sa iyang hunahuna. Yes. Oo. Yes. And So, later ato na siyang pagkasigutan yes. niya, mga kapaglaom. And later makapaglaom no, madunggan na to ang musika all the way from Maramag, Bukidnon ni Alili May Gumintong. Sakto ba ko? And later makauban na to si Pastor Heshbon Buscata, to Communication Director there sa SPUC, alang sa ato ang GMP mga kapaglaom. So, pabilin ng jud mo mga kapaglaom. And Kuya Wing, Yes, mga kapaglaom, no, pagkanindot kayo sa adlaw nga ipapaulay sa Sabado nga naata makikauban mi. Bisa nami sa studio, piling namo nami sa inyong mga puloy-ana nagalingkod sa mga set o nagatanaw sa mga television. Labi nato mga kapaglaom nga nagtanaw sa atong local antenna channel 25 dinis Cagayan de Oro and sa ato nga GSA channel 37. Ang sa inyo nga mga local o mga cable, i-search lang ninyo Hope Channel, Hope TV. Mugawas na diyan Panimbaya sa Kabuntagon. Ako pasalamatan ang atong mga kapaglaom nga manguhit
nga nagtanaw sila panibaya sa kabuntagon, harana sa kabuntagon. Daghan salamat na mga kapaglaom. Anbing! Yes, and today makapaglaom, magadalit kami nyo usa ka musika nga gauluhan og Precious Lord Take My Hand nga idalit ni walay lain Yup Midori Okishima Iktin. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am lost. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When the light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone, at the river I stand. Guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am lost. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Ayan, pagka nindot sa mga awit at iyo, mura man tag may emotional na kadali, no? Kaya tungod kay nindot kaya ang pagka-awit, nindot po sa ang mensahe, Precious Precious Lord, Lord. take my hand. Muna na siya, As you start your journey, di ba kuya? Mana na siya resulta nga siyo next month wanto na siya China biyaan na ta. So sige naman tagbiyaan na. Lagi na. Nauna si Lovely, si Charm Andro, dayon si Daryl. And karon siyo muapas na siya ni Daryl. Mag-usan naman So, sila. Maybe Anyway, napatay Napatay balik ko duha. dari UP. Alin na Napatay last ay Duha kasabat nga Oo, makauban makauban. si Yes. Yup. Kuya Awing, tabayin ko ninyo pray no nga unta itugod sa Ginoo. Yes, tugod gina kay basta tuwa mas may gina nga mag-uban mo.
mag-uban mo karon. Mag-uban mo ni Daryl and mao ginang importante nga dili maglagyo kay kanang LDR delikado na siya. Kay ang kana kunong LDR mo padulong na siya og wala-wala. Yes, and mukha-cause depression, Kuya Awing, and isa na sa atong hisgutan karong kabuntagon. Okay, for the meantime, mga kapaglama, atong kumustahon ang atong mga kaigsunan nga mga sulads. Okay, aniya ang video at kauban si Dr. Gladden Flores. Ito kaningon taon. Well, Sulads is a term, by the Manobo, meaning brother. But it has been adopted by Mountain View College when it was established in 1969. And it was started actually by Pastor Zachary. 2 missionaries were sent to these mission schools, and that really started the program. And since that time until today, Solad has grown, and there are more than 150 to almost 200 volunteers with about 40 to 50 schools, and still increasing. And praise God that very recently Sulads was given the Hall of Fame Award in Iloilo. I was so inspired to receive the award together with Pastor Pitogo, and people were so impressed, with what our Sulads volunteers are doing in different mission schools. The main purpose of the Sulads is to reach the unreached. That is really the mission of Sulads. Without Sulads, who would ever, go and educate these children in far-flung areas. In fact, the DepEd, personnel were so inspired, and they were so impressed with our Sulads missionaries because they said, you cannot find this among our teachers. They said they go there late and they come early, they go back home early. But the Sulads stayed in the community. They are with the people, and they are actually following, the examples of Jesus Christ. He mingled with people, he stayed with them, and he desired their good, and he ministered to their needs, and he was able to win their confidence, and he bid them follow me. Sulads program is very, very effective because once you get, the hearts of the children, you also get the hearts and the support of the parents. Well, it really helped the mission of Mountain View College in terms of educating our young people. In fact, many of the graduates in this elementary and high school, they come to Mountain View College and take, education or take ministry. And once they are done with their schooling, they go back. And this is very, very impressive. They go back to the mission schools and, teach their own tribes, their own people, instead of seeking employment outside. And this is very inspiring. Right now, we really need your support. Sulads is self-supporting. And just imagine our volunteers are receiving only stipend of 3,000, and they get everything from there. So they need a lot of support from our people, especially those who have been with Mountain View College, and our philanthropists perhaps who would like to share, their blessings so that people will be educated and that many souls through this program will be led to the foot of the cross. Yes, thank you kayo Sir Flores dahil sa Mountain View College sa Sulads, Atong nakita it's nga ang Sulads kung mo join ka na daghan po nang ma-depress gapon ka. Moadto ka dito sa kabukiran. Pero nakanindo sila kailang yatagan og atensyon o pagtagad ang mga IPs. Yes, Oo. reaching the Then sabi unreachable. kay ang mga tao kay murag na sila natay Naigap. o murag ubos ang pananaw nila sa mga tao sa ina nga klase mga tao, pero pasalamat ta kay naapoy Ay, grupo. grupo nga naghatag og pagtagad gyud sila ba Pagtagad. to give them literacy and education. Yeah. Dili lang Nindot yun na kay siya. diri ra ta pirmi sa city ato pong tanaw ang mga kabukiran. I-reach out mo sila. Kay importante po na dito ang kabukiran nga dunay mga katawhan nga makita ni mga lisod kayo wala nag-eskwela pero giadtuan gina sa Sulads. And mga kapaglaom manhisa ta sa ato mga greetings. Sa akong greet diha si Ribin Ispihon diha sa kining Kugon Public Market, and thank you kayo sa imong pagkuhit nako. And gatanaw siya sa ato panibaya sa kabuntagon. Daghang mga channel pero diri daw sa panibaya og sarana ganahan siya kay makahupay sa iyahang
mga problema. Yes, gusto po na may greet at Ma'am Bing diha sa Jensen. Hello, happy viewing this team, Ma'am Bing. We have also Joseph Borlat. Happy watching kaninyo, sir. And si Kerr Vincent Basarte nga nagtabang sa damo diri sa Hope Channel. Daghang salamat sa inyong tanan. And mga kapaglaom, aniya inyong paborito nga harana sa kabuntagon. Kauban nato karong kabuntagon ang atong mag-alawit si Aleli May Gumintong from Maramag Bukidnon sa iyang awit nga I'm Home. I was lost. Jesus, you found me. Jesus, you found me. And you said, "Oh, my child, now that I've found you, come and I'll surround you with my love." I feel all the sorrows, I feel all the pain, I feel like I'm disappearing, but Jesus, you came. Jesus loves me, He saved me, I know. He is there wherever I go. Even I left Him, I'm wandering away, but He ran to me. Yes, He ran to me and said, "Son, you're home." Now I'm home. I feel that I'm whole again. I feel that I'm fully forgiven from my sins. Jesus, you help me fight the war within. You help me stand from all the pain and sins. Jesus, lead me day by day. Fix my eyes upon your face. Guide my feet, Lord, as I run and know I was saved by grace. Jesus loves me, He saved me, I know. He is there wherever I go. Even I left Him, I'm wandering away, but He ran to me. Yes, He ran to me and said, "Son, you're home." Even I abandoned Him and left Him alone, but I have a faithful Father, I have a faithful Lord. Jesus loves me, He saved me, I know. He is there wherever I go. Even I left Him, I'm wandering away, but He ran to me. Yes, He ran to me and said, "Son, you're home." But He ran to me. Yes, He ran to me and said, "Son, you're home."
from Maramag. Bukidnon. Thank you Good kayo. morning. And siyempre atong naibawan gikan ka sa Thailand no sa ka-teacher dito. Pareha mo yuk sa ka-teacher. So, welcome din sa Panibayas Kamuntagon. Thank you. Salamat sa imong time nga nianhi ka karon sa Panibayas Kamuntagon. Yuk. I believe Kuya Awing kato nga song, original composition to Yes. nimo, right? What's the inspiration nimo while writing the song? Experience. Yeah, like I've been away for quite a long time, and then I'm home. Not literally home here in Philippines, but spiritually. Yes, pag ganindot. Pag nindot kay ganahan kay kumi aning gitara pero ang gitara dili ganahan sa kuha. So, thank you kay sa imong pagani karon. And classmate ni sila ni Jandy sa Maramag. Yes. Wow. So, ang Basi iya- na kay ko sa i-greet dito sa Maramag. And dito po sa Thailand, kumusta? Ato sang lapitan kamay dito sa Thailand, kumusta? And nag-join mo ni Ma'am Hani Bugay dito, di ba? So, kumusta ang inyong ministry sa Thailand? And doon na po kay greetings dala. Okay, so mag-greet ko na. I want to greet my family in Maramag, Baltazar family, Gumintong family, and all my friends. Actually, they're in MVC right now. They're spending their Sabbats at MVC. And sa Thailand, right now, nag-mission trip sila karon na sila sa North Thailand. And Wala ka kauban nga wala ko kauban kay nakauli man ko karon. So ano kay sila karon active ang ministry Sulad Thailand. Wow. Thank you kayo. Once again, yes, thank you Thank you. kaayo. And unya, napapod Ma'am siya ay Ali, kanta. And na mag-record pa sa uban niya nga mga song unya. So, Yes, Kuya God Awing. bless. So, dapat atong mga viewers, no, stay tuned lang yun mo. More songs ang pagkakantahon. Later, o karon mga kapaglaom, ania na ang atuang gihulat matag Sabado sa Yes. buntag si Pastor Golfan alang sa ang nasud karon. Karon. The month of October is known as the National Indigenous Peoples Month in our country. This is how our government give recognition to the minority group of people whom I believe are very important people in our society, but unfortunately had been in some sectors being marginalized, being neglected, and some of them wants to isolate themselves from the rest of civilization because of this marginalized attitude towards them by the rest in society. But today we give them a special recognition. I believe, brothers and sisters, that the indigenous peoples deserve to be honored because the truth of the matter is wherever society and civilization has developed, they have always been occupied by indigenous people. For example, when we say the Philippines was discovered by Magellan in 1521. That's, for me, is a little bit awkward to hear because there were already people here when Magellan came. And those are what we call the natives, the Filipino natives, which today we call the indigenous peoples. I want to let you know, they were not discovered by Magellan. They were already here long before Magellan has come. The only disadvantage they have over those who have brought modern civilization is the fact that they did not have access to what advanced civilization can offer. For example, they did not have the technology, they didn't have the education, they did not have the background, they did not have the training. But I want to tell you, we have experienced that if we give these people the opportunity, they can do just as much as any several people can do. Because once you give them the tools, once you let them go through the training, once you give them the opportunity, once they have things at hand, they can be very good contributors to our modern society. So today I would like to encourage all the listening group from our program. Let us put our hearts, and if possible, let us give special attention to the indigenous peoples. The Solas program of our Union of South Philippine Union Conference is specifically designed to reach out to this group of people. We want to let them know that they deserve to be recognized by the rest in society. But much more, they deserve to be candidates and occupants of the heavenly kingdom. So we are praying that those who have been reached out by this broadcast
Now remember, we should recognize and give special attention, if we can, as much as we can, and develop the potentials of our indigenous peoples. May this celebration for this month be recognized by all, and may everyone who can do something try to do what they can to help this marginalized sector of our society. So kining buot sa tao o na importante kaayo nga pagtulunan. Naa dihang kumpleto nga kaalam, edukasyon sa tao nga makasabot sa maayo ug dautan sa mga butang sa kinaiyahan. Ang paghuna-huna, pagplano sa atong Ginoo nga magbubuhat sa kalibutan, base sa buot. Gumikan sa iyang utok, iyang gitun-an ngano nga duna siya utok. Ngano nga dunay dalunggan, ngano nga dunay mata, ngano nga dunay kamot, ngano nga dunay kasing-kasing, ngano nga dunay atay, o ngano nga dunay kinatao. So mauna, una nga iyang gitun-an. Hangtod karon, mauna atong gisunod kay mo nagikabilin sa among mga buwan. Nga kadtong gibantog nga mga leader dinhi silang apo nanaw dinhi sa landang. Nahimo sila nga maoy usa kadalan og tulay. Kani adto nga nagtudlo sa mga maayo nga mga buhat. Nga base sa buot nasabot nila ang kanang batasan sa panag-igsuon. So mauna nga ilang gipatuman ang batasan sa panag-igsuon base sa buot. Kay importante kaayo panag-igsuon di ay. Dili di mo makabaylo sa bisan unsa ka mahalon nga mabutang sa laping man o bulawan. So kaniadto base sa buot, malinawon kaayo ang tanan kanasuran sa kalibutan. Labi na dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Sa una nga kasaysayan, Luzon, Visayas ug Mindanao, wala sa kasaysayan nga nagkaaway. Tungod nga nakalimot sila sa buot. Nawala ang buot, so wala disiplina, wala na imunta lugar nga maayo kaayo nga mga huna-huna o plano, wala na kontrol sa baba. Busa kanang baba, kinahanglan nga dunay buot nga baba aron dili pataka mag-istoryaha. Ang utok kinahanglan pod nga naay buot, kay ang utok nga walay buot di makasabot kung unsay angay buhaton. Mao na gani karon problema sa atong nasod, kay gumikan nga walay mga buot. Bisan mismo sa leader sa tribo, nawala ni, nalimta na ang buot. Mao nga hinahinay kawala na pagrespeto, pagtahod sa matag usa. Gumikan sa pagkawala na sa buot, sa mauna man gid na pinakadaghan nga tawo karon nga nangawad-an na gayud og buot. Di na gani pakaila sa igsoon. Di na pakaila sa ginikanan. Nawala ang pagrespeto, pagtahod, nawala kanang pagsinayranay, ug nawala kanang pagtinabangay, nawala ang pagpanalipod sa kinabuhi sa matag usa, o nawala ang kaluoy, o nawala ang tinuod nga gugma. Kung mawala ang kultura, ang tradisyon, ang kustumbre, ang batasan, mao na nga mawala ka sa dalan sa kaluwasan. Sa tanan nga tribo sa tibuok kalibutan na kalain-lain nga nasod, kung imong tukion sa sinugdanan ang kasaysayan, pulos dunay nga luwas. Gumikan sa pagsunod sa batasan, malaod sa kinaiyahan, o gialimahan ang mga butang sa Ginoo, kay sagrado ka na ang atong kinabuhi, konektado sa kinaiyahan gayon. Konektado ta sa tubig, kay walay tubig sa atong lawas, patay ta. O konektado ta dito sa dugo sa kinaiyahan, o konektado ta sa tanom, kay di ta mabuhi ulit tanom. Dili ta mabuhi ug walay hangin, so konektado ta dito sa hangin natay kinahanglan. Ampingan nato kana, alimahan nato, amumahon nato. So sagrado kaayo. Mao na nga ampingan nato ang kinaiyahan ug atong panggaon. So ang akong mensahe na lang gayud sa atong mga kaigsuonan, labi na gayud sa mga lumad tribo dinhi sa Pilipinas, aron nga makabot gyud nato ang tiunay nga kanang kalinaw o pag-uswag, paglambo, kinahanglan ibalik nato kanang batasan sa panag-igsuon. Pero balikan gyud nato ang pagtuon sa buot, aron nga masabtan gayud nato lugar ang maayo ug dautan. Kinahanglan nga masabot nato kining kalibutan ngano nga gipapuyo ta, o ngano nga gihimo ang kalibutan, ngano nga gihimo ang
tanan nga mga butang. Ang akong mensahe gayud sa tanan nga ibalik ta aron nga mubalik kadtong kahusay ug kalinaw ug kanang tinuod nga pagrespeto ug pagtahod sa matag usa. Bisan unsa nga tribo magtinahuray kay managsama ra ang tanan sa kalibutan. Pobre man, sapian man nga mga tao, nakaeskwela o wala, libil ang kinabuhi, pantay patas ang kinabuhi sa tao sa kalibutan. Ang importante, dili mawala ang atong pagrespeto, pagtahod, pagampo sa atong makagagahom. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still wait here in silence until you come and set a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives, and life is worth living just because He What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Ang pag-ibig mo sa akin, Music is God's gift. Me from Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili angay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music?
Here's your moment to share what you've got. Panimbiya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of his work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Daghang salamat Jun Pamisa sa imong awit, no? Jun Pamisa is one of our volunteers po diri sa Hope Channel o usa ka miyembro sa ato ang Intro Voices. Mga paglaom gusto din ako i-greet or manimbaya si Sir Robert Rubiliar ug sa iyang pinalanggang asawa Lizelle Maniego Rubiliar gagatanon nato karon. Happy viewing kaninyo sir ug daghang salamat. God bless kauban sa imong family. Gusto pud ko manimbaya. Connie Mingito Toledo, happy Sabbath to all. And siya, we have also Nikki Formentera, also sa volunteers na mo diri. Happy viewing, Nikki. And we have Mar Jane Israel, and ingon siya, happy Sabbath. Yes, come on. And doon ako i-greet niya si Ermits Contad. Naani siya sa kining Bay City, Negros Oriental. Ang iyahang FM ani, naani siya okay, asa man niya ang FM diha sa kwan. Bais, basta naani siya FM. Ako na ning basahon unya mga kapaglaom. Salamat sa pag-play nimo sa ato ang Haranas Kabuntagon, sir. Okay? Ayan, ako pong i-invite ang ato mga kapaglaom, ato mga viewers ng mga singles, single professionals. Doon ay pangimuon nga SPC-wide Single Professional Convention. Karong October 30 to November 2, 2018 dito sa South Philippine Conference Headquarters. Nindot kaya na yung sa ka-event, no? Atong pagatambungan o appeal ko ani mga kapaglaom. So kita-kita ta karong Wednesday na next week ang maong SPUC-wide Single Professionals appeal ka na. Convention. Yes, mabanta. Tungkol kay naapod siya, aside sa pakigbanding sa mga single professionals, naapoy mga laag, mga daw Seven Seas Water Park and Highlion and Adventure Park. Kauban po ang mga single professionals. So kita-kits mga kapaglaom, no, karon October 30 to November 2, 2019 diri sa SPUC Headquarters. Ayan. At yun. Yes, mga kapaglaom. Mga kapaglaom, dili na tumalikayan nga usahay maka-witness gitag mga pagdaog-daog, pag-BI-BI sa atong sosyedad o biktima niini ang atong mga IPs. Mga kapaglaom, atong hinumduman nga tawo pud na sila o kini adunay epekto kanila dili lang sa ilang physical kundi sa ilang buhong mental health. Mo nang dapat ato yung tagag-pagtagad ang atong mental health. And adunay dugang impormasyon nga ikahatag si Dr. Oliveth Pilagio ani atong tanawon. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. So it will also affect how we think, how we relate with other people, and make choices. Karon nga bulan, October 2019, atong gi-celebrate ang Mental Health Month. So ingon pa, mind your health, and our mental health is also as important as our physical health. So with mental health, it will also determine how we are able to cope and handle stress, how we relate with other people, and even how we make choices. In every stages sa atong life, mental health is very, very important. However, naay mga kahigayunan nga ang atong mental health are being affected. No? So, it could be because of trauma, kanang mga daily nato nga experiences where we are not able to meet the deadlines, for example, the shoulds, the must. Sometimes yung iba experience burnout, no? And others also are into worse domestic violence, and others are experiencing psychological trauma. So unsa may atong mga makita or kanang mga possible nato nga signs, no, or symptoms nga naa natay problema sa ato ang mental health. So kulang sa tulog, usually ba ang affected ani ka ng mga teens, no? Adolescents nga medyo lisod na sila og manage sa ilahang time, especially nga grabe na ang atong gadget. Makita nato karon medyo ang rate sa depression ug anxiety taas-taas ang sa mga teens ug adolescents and emerging adults. Withdrawal or kanang the usual nga mo isolate nilang ilang kaugalingon, dili na kaayo mo join sa grupo, dili na makig-uban,
sa baba, changes in appetite, no? Ang uban ga stress eating, naapoy uban nga dili nagakaon, dili nagasulod sa dili nagagawa sa kwarto, ang usahay oversleeping na pod nga murag bugat kay ilang feeling para sila nga mobangon and wala na sila motivation to, to go up. Ang hygiene na mga changes. And of course, dili na kaay makihalubilo sa uban. So, kani atong gipanghisgutan, these are just some of the signs and symptoms. Or even kanang the way ka mohimo ang mga decisions nga murag dili na kaay kaka-focus, dili na kaay nimo kakit-an ang mga consequences sa imong actions, muna sila. Now, unsa may mga pamaagi para ang atong mental health ma-boost, no? So, pinakauna gyud is self-care, no? Unsaon nato pag-care ang atong kaugalingon. So, of course, sakto nga tulog, sakto nga pagkaon, and then, kanang bitong ginaingon nila nga mga self-prescription, no? Ato na siya nga likayan, kay naman uban nga, murag feel man ako nga kuan karon, I think I need to take some, para makatulog ko, nga mga pills, etc. Also, dili nato kalimtan nga, there are people whom we can speak with, no? Pwedeng atong mga guidance counselors, atong teachers baka ha, or atong suod nga higala, or if it's really necessary, you talk to a mental health practitioner like a psychologist or a guidance counselor, or kung need na gyud, especially sa mga clinical depression na or anxiety, since there are already chemical changes sa brain, so need na gyud nato ang medication. Now, dili nato ikaulaw. Kung nataing ani nga mga problema, dapat walaon nato ang stigma. Dili nato himuon nga problem, no? Kay problema na siya daan, problemahon pa nato, ako natong problema. But rather, we keep in touch with people. So pag tan-aw nimong medyo naana kay na feel nga murag bugat na kay ibangon sa imo ang higdaanan, you have to do something about it. Reach out to people, and especially your parents. When I am down, I feel all the burden, I hear the sound. Voice of my father saying, son, stay calm. You know I'll never leave you, hold my hand. We can do it again. My Lord is a giver of life. He's my redeemer, my refuge and light. Yes, I fall down, but I always get up, because He is the giver of life. When I am weak, you make me feel so strong. When I'm afraid, I can feel your arms around me. That's what I need. I will hold your hand forever, Lord my God. You lift me up. My Lord is a giver of life. He's my redeemer, my refuge and light. Yes, I fall down, but I always get up, because He is the giver of life. I will be strong, keep moving on, forever faithful to you. My Lord is a giver of life. He's my redeemer, my refuge and light. Yes, I fall down, but I always get up, because He is the giver of life. Yes, I fall down, but I always get up, because He is the giver of life.
With great power comes great responsibility. The power to change and the responsibility to influence. An influence to stop discrimination against different races, culture, and tribes. Jesus, the great leader of all times, has manifested his great love to humanity. How did he, even amidst the pressure and judgment of society, still show his benevolent heart to everyone? Join us as we continue loving the oppressed today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, nindot kayo nga atong discussion karon. Og we have with us ang among kinakusgan nga boss sa South Philippine Union Conference, the Communication Director, Pastor Heshbon Buscato. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning, Ma'am Ange. Good morning, Sir Wing. Salamat kayo for having me again here in PSKW. Yes, no, nindot kayo na itong discussion karon, Pastor, kay all-encompassing ang ingon pa ni Lea, ang nasod nato karon kay naay mga issues ug mo start ta karon, Pastor, and mura ko bagang issues would be affected by the leader og unsa og dala sa tao ang kapwa niya nga tao ba, and the great person that we can emulate kung unsang magbatasan is Jesus. So we begin siguro, Pastor, kung asking unsa di nga klase nga leader si Jesus, kana bitong naabay mga qualities niya nga pwede nato siya sana panaminan. Actually, mga kaigsunan, good morning sa inyong tanan. Si Jesus is being portrayed in scriptures as the servant leader. Daghan man kay mga model sa leadership na ay katong mga leader nga gipakita sa ilahang authority and power, and of course everything like this one is being done when Jesus was here. Pero ang pinaka-primary o ang pinaka-dominant niya nga leadership style is servant leadership. Servant. Yeah, meaning to say, he leads by serving. Actually, wala kay ni gina-exercise in the public, labi na sa mga bisag asa nga mga leadership areas diha sa mga companies, dinhi sa atong government o bisag asa nga mga organizations. Pero na-discover nila nga kini nga type of leadership is unique and long lasting and is creating a big impact on the members. Atong ingnon sa normal nga leadership, ang leader to agina as pinakaibabaw, pero kaning iyaha is the inverted pyramid leadership. Ang leader naa sa ilalom, and he draws his authority and success by the people that are above him, supposedly. Kaya di ba ang pagtanaw mo ganito, kung mayong kag leader kay tuwa na kas taas and you have all this power and authority. Pero Pastor, giunsa man ni Jesus pagdala, paglikay, pag-abuso sa gahom, sa katawhan, sa pagdala sa mga katawhan, giunsa niya pagdala ni? Yeah. Actually, his kingdom is not of power primarily. Although it is the kingdom of power. Giningilin kita. Gani na misunderstood siya sa mga tao nga iyahang giadtuan, and he was never accepted by them because his kingdom primarily was of love. So tungod ani nga focus niya nga iyahang ipakita nga siya ang King of Love, the God of Love, ang mga tao iyahang gi-embrace, and he makes sure no abuse is being done because of this. So tungod kay focus si Jesus, mga kaigsuonan, sa iyahang misyon, he gets done away with abuse of authority, and he makes sure ang iyahang mga katuyuan sa pag-uplift sa kalibutan gikan sa mga kasakitan o sa mga problema niini, and primarily sa ilang sala kining tanan na daog ni Jesus because he was focused, and no abuse para sa iya mo ang iyahang word. So Pastor, sa diha nga dinhi si Jesus kalibutan, nganong iya man yung gipili o nakigsulti siya sa mga masakiton, sanglahon o ubad pa nga mga masakiton, nganong iya man yung gisulti ni nga og kasagaran ato makita leader, nana ko yung mga badi-badi diha kamo Diri ra ko sa diri ra ko sa akong grupo, sa akong tribo, diri ra ko sa ako ang Yeah. mga hire nga mga kwan sa mga king, nganong mana ko unsay tuyo ani ni Jesus, Pastor? Atong masabtan, mga kaigsuonan, that he was with the masses. Jesus was a man of the masses. Unya mo na yung ihang tuyo, and he makes sure the marginalized members of the society is not left out. Okay, baluman siya nga ang mga rich and the influential have all the favor in them. So para sa iyaha, ginatiman gihapon niya ang mga dato, ang mga tao, the upper class members of the society. Pero he makes sure
nga kining mga tao nga na marginalized mga kaigsuonan mao giiyahang mahatagan og priority. Ayun. And besides that, ang issue na to is about sin when Jesus came. Para sa iyaha, ang iyahang tuyo is for people to be redeemed, for people to be restored. Kung siya sa iyahang sa iyang language mga kaigsuonan nagingon siya, unsa bay tuyo di ay sa hospital para ba na sa mga walay sakit? Obviously, it is for those who have problems. Yes. Na kailangan niya nga i-address. And we find a lot of people from this mga kaigsuonan, kining mga masakiton, mga sanlahon o ang mga hintil nga naa dinhi sa atong lista mga kaigsuonan. Yeah, so meaning he reached out, he moved out from his kumbaga comfort zone because there are this group of people who looked up to him as a leader. And then inana sa ato ba personal pastor ba, like ang ato ang pagka-Kristiyano, ang ato ang faith. Although we understand, pastor, no, that there's the separation of the church and the state. Pero ba, is there any value to how we Christians live our faith in right. like how our society is becoming? Yeah. Naamantay panultihon mga kaigsuonan. I was in CPAC a month ago. Ang ilahag yung motto sa college is in the world but not of the world. Ay, nice. Oo. So, the reality is, nata din is kalibutan mga kaigsuonan. And how do we mingle with people? How do we get to do our mission in life? Ang ato ang mission is to restore the world into the image of Jesus Christ. Kani Amen. bitawng naguba ng imahe ni Jesus din sa kalibutan mga kaigsuonan. And ideally, kita nga mga tao, we need to exercise our faith mga kaigsuonan. Gipanag-ingta ni Jesus as the light of the world and as a light mga kaigsuonan, kinahanglan dili katabunan og bukag, dili tatabunan og gantang aron mugawas gyud ang atong kahayag. And he is also trying to tell us nga kita ang asin sa kalibutan. Ayun. Kung mawala na gani ang ato ang kaparat, Ma'am Angel, si Rawing, unsa pa may pulos na to. So, kita mo igitawag og influencers, no? Sa gamay na to nga influensya mga kaigsuonan. Sa atong church gitawag na to ni og public affairs and religious liberty. Part. So, Oo. kanang public affairs mga kaigsuonan, it involves Adventist Christians who are involved in public service. Apil diha ang maestra sa mga public school, bisan sa mga private schools, kay they are people of influence to many others. Kining mga police officers, ang mga government employees, kini silang tanan who are doing service to the public mga kaigsuonan are doing a very important sacred role in being faithful to their Christian life aron ang ilahang kinabuhi mga kaigsuonan. Imo ug ang ako mahimong game changers o mahimong influencers for positive diha sa atong workplace mga kaigsuonan. Nice. No, kay murag mo na gyud ba nga you are the light katong gyud ni pastor ni you are the light of this old earth, di ba? Never ever let your light grow dim. Mo sa Grow kanta dim, pa siya that's ba? In the world but not of the world, because that is the fulfillment of the Great Commission that we as Christians are to partake and spread the mission, and that is to spread the love of God to everyone. Daghang kay salamat, Pastor, sa imong time o Thank you, pagpadayon Ma'am pataon niya, Angel. Pastor, Thank you ha? kayo. Yeah. Or greetings diha, Pastor, sa ato mga kapaglaom. Greet na to ang tanan na to mga viewers, no? Labi na gyud din ha sa Kabisayan o sa Luzon nga gasunod kanunay sa atong Panimbaya sa Kabuntagon World. Daghang kayong salamat sa inyong pagtangkilik and for giving life to this program. And of course, overseas diha sa Middle East, din sa United States of America, Florida area mga kaigsuonan nga nagtan-aw kanunay, happy Sabbath weekend kaninyo. Yes, no, daghang salamat, Pastor. Og mga kapaglaom, mo balik pa ang inyong paboritong programa, mo kaniyang Panimbaya sa Kabuntagon World. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ang uban maingon nga kato siya usa ka coincidence. Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala makurma og maayo.
They call it Your story will surely share God's love and change lives. May munda mga kapaglaom, happy Sabbath kanyang tanan. And sa bitas itong segment na Let's Pray Today. Huwag maamong gi-imbitar nga makiguban ka namo sa itong hiniusang pagampo sa 777 prayer. Kauban si Pastor. Pastor, salamat kayo sa padayon sa pakiguban. Huwag aniya, Pastor, ang mga prayer request nga itong saan sa pagampo. Una, matapadrigikan sa itong viewer nga si Waki Factoranan. Good morning everyone. Happy Sabbath day. Please pray for my mom, Remilda Factoranan. She is in the hospital right now. Thank you. Watching from Singapore. Another prayer request for Lolo Azcuna. He has an enlarged prostate, and hopefully everything will be all right. And also, let us pray for Miss Eva Bacabis sa iyang psychometrician board examination. Nag-atop sa yapil sa pagampo ang atong mga kaigsunan, nakabaton o mga balatian. Pinapos akong mama pastor, atong always sa pagpil sa pagampo o atong sa mga tagstag sa kapamilya. Magampot ang mga kaigsunan. Gamahanan o magiloy nga Dios kitasan sa mga langit, dako kayo nga among kalipay. Nga niining taknaa, gihiusan nimo ang imong makatawhan sa ibuong kalibutan sa initiative sa 777. Daghang kayong salamat niining panalagsang higayon nga kami uban sa hiniusang mga pagampo makapadangat sa among mga pangindahay nga naa kanimo. Niya dinhi sa among lista o Dios si Ma'am Remy Factoranan na naa kasamtangan sa Tambalanan, amo siyang gidala kanimo. Imo siyang paghikapon ug uban sa imong milagro ug kaluoy maulian siya gikan sa mga balatian. Pinasahi usab nga pagampo alang kang Papang Loloy Azcuna. Aduna siya kahimtang sa iyahang enlarged prostate. Among giampo siya kanimo ug among gibayaw nga na kanimo. Imo siyang paghikapon ug tagaan sa kaayuhan sa iyahang gibati nga kasamtangan nga kahimtang. Amo usab giampo Sister Eva Bacabis alang sa iyahang board exam nga gipangandaman uban ni siya sa iyahang preparasyon o sa tibuok niya nga pag-eskwela sa milabay nga mga panahon. Salamat sa pag-develop sa mga talento nga imong gitagana alang kaniya. Pahinusab sa among mga kaigsuonan nga naa sa mga Tambalanan, si Ma'am Salvani o ang uban pa na mga kaigsuonan nga dunay mga balatian, hikapa sila o Dios. Salamat kaayo sa imong pagpanalangin sa panasayang paagi sa mga viewers dinhi sa Panimbayas Kabuntagon World. Umaingon man sa pagpanalangin niini nga instrumento sa pagsabwag sa ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Salamat sa balaang espiritu ug salamat sa imong pagtubag sa mga pagampo kining tanan mo tugyan ug lamang madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O sa itong mga kapaglaang, parang gyapon kami sa pagdawat sa inyong mga prayer request. Pwede kayong ipadala sa itong contact number, ang pwede sa mga TV screens, pwede sa itong Facebook page, ang Panimbayas sa Kabuntagon World. And let's pray today, where you don't have to pray alone. Lord, you are there to remind
Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makahuwag ka nato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga balita mahitungod sa kalihukan sa atong iglesia ang among ihatod diha kaninyo. The Search for Eternity seminars gipahigayon sa Quiet Hour Ministries sa Polanco, Zamboanga del Norte. A Promise of Hope Revelation Seminar sa Cagayan de Oro City, Nagmalampuson. Mountain View College nagsaulog sa ilang Diamond Homecoming Anniversary. Western Mindanao Conference nagpahigayon og medical outreach sa Polanco, Zamboanga del Norte. Kining tanan at tangi diri lamang sa News Plus. The Search for Eternity seminars gipahigayon sa Quiet Hour Ministries sa Polanco, Zamboanga del Norte. Aniya sa kapaglaom Julian alang sa report. A Promise of Hope Revelation Seminar sa Cagayan de Oro City, Nagmalampuson. Aniya si Kapaglaom Ding alang sa report. Have you ever wondered what will happen in the end times? What does the Bible say about future events? The Bible contains a lot of answers to these questions through biblical prophecies. And understanding this properly is the aim of this seminar, A Promise of Hope. More or less, 40 people gather every night here in the Lux Hotel, Cagayan de Oro City, to attend this seminar about the Bible prophecies as revealed in the book of Revelation. This lecture, initiated by Crew Care Group, lasted for 9 nights, from October 14 to October 22, 2019, together with Pastor Edwin Gulfan. Actually, these are largely prophetic topics from the apocalyptic books of the Bible, Daniel and Revelation. If we know what the Bible says, anything that happens, because they are already prophesied in Scripture, prepared at our mind. If people trust in the Bible, things happen and they are not surprised because they have the awareness, because they know what is prophesied. So indeed, this is a very spectacular event, and I feel blessed and very fortunate that amongst the few we are given a chance to be invited here, because you cannot just listen to the words of God anywhere. So instead of wasting our time at home watching televisions, we are very glad that we spend it here. And of all the religions that I know, it's only the Adventist Church who is actually practicing the Sabbath. So my prayer today is more like this. I mean, more wisdom from God. Learning the prophecies in the Bible and knowing what the future holds as revealed in the Scripture would help us live a life centered on Jesus. So let us continue to seek God's Word for answers and study the Bible and share it to others. This is Bing Kabahog for Hope Channel News Plus.
Mountain View College nagsaulog sa ilahang Diamond Homecoming Anniversary. Ania ang detalye. I would like to congratulate all of you on the occasion of the 70th foundation of your institution, of your alma mater. And I hope that what you learn in this institution would be spread all over the world. The Word of God, the kindness, and the service to our fellow human beings. God bless you all. Congratulations. Today, the young people are very fortunate because everything that they need for their existence here is already answered. In our times, the facilities were not yet complete, and we really had a hard time. But even then, those made us what we are today. We were able to handle difficulties because we have gone through difficult times. And it had made us resilient to hardship. Western Mindanao Conference nagpahigayon og medical outreach sa Polanco, Zamboanga del Norte. Ani si Kapaglaom Chara Joy alang sa report. Yabot sa among lugar, sa lungsod Polanco sa Zamboanga del Norte, ang transmisyon at ang salamat ng God bless. Ang himaya o pagdaig atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa inyong pagkikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buhing handom nga among ipadya kaninyo maghatag kanat og dugang kada sigon sa atong pagtuo ug pagserbisyo diha sa Ginoo. Let us take part in God's mission and remember what Jesus said. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. This is Aubrey Vertudes, Fitzgerald Yamit for News Plus. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na po kita sa paghatag tambag suliran, diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I have been friends with this person for 3 years. We were workmates at the same time. However, due to work-related issues, our friendship was marred. She keeps making up stories and getting some of our friends on her side. She frequently rants on Facebook, which I think refers me indirectly. I am truly disturbed by her actions, which in turn became the reason of my depression. I never thought she could do this to me. Please help. Thank you. Yon.
Layers. Oh, mga ano yun siya kayo. This is actually like looking at the negative impacts of social media. Diba? Especially ranting. Unya. Friends lay daw kuno sila. So, ani po mi karon. Unsa gyud nga klase nga friends. So kung tuuna pang relationship na klaseng mga labels o ba wala labels ang friends po di ay. Friends fits una to siya tambag help bitaw, she needs help. How to deal with this? Maraya pa siya relasyon no, dapat magsinabdan na joke lang. Okay. This is joke, seryoso. Okay. Alright. Siguro dili nimo sa tinuod niya friend, di ba? Kaya ang tinuod niya friend yung sabot man yun. Magsinabdan na both sides. Siguro in that case, nakita nimo nga dili na maayo ang inyong pag friendship. So ako nga ka-suggest, lang siya i-follow sa Facebook para di ka malain. Tapos para dili siguro ka mag-wonder po sa iyang mga events iyang kinabuhi. Para di na kay na ka-affected po sa iya. Dayon, parehan niya po yung friendship sa outside world nga kanang wala na connection sa Facebook. Kaya usahay mo ko sa Facebook kay marag dili siya makatabang nga mag-grow yung friendship mas matoxic pa hinoon siya. So ayun lang siya i-follow sa Facebook. Ayun lang siya yan. So unfollow lang, dili siya unfriend o block. Okay, unfollow lang. Friend mo yung maglahi na. Mas base mo escalate. Lagi siya meaning. Diba? So, UP, would you also unfollow? Before ko muhatag og advice, good morning, Doc Michelle Laurico. Happy watching. And sa atong letter sender, I can imagine your environment kung unsa kalisod ang imong ginaagian karon. Workmate ba sila? Oo, so everyday makita niya, torture na siya sa ato. Now, siguro i-accept lang gid nimo nga ang panultihon nga dili tanang tao imong ma-please. And you don't have to explain yourself to those that hate you kay they won't listen. And you don't have to explain yourself to your real friends kay mas nakailagin na sila sa imo. So bisan unsa may istorya ana niya sa palibot sa imong mga amigo or amiga, dili na nila tuuhan kay nailhan man kanila nga dili kay nana. Mo lang na siya importante. Ayun, bitaw tinuod. Ba kay mas kung insag gyud ka in person mo magyud na siya. You don't need to explain it to people kung kinsa ka. Di ba Bingkat? Yes. Kanilang pod ang ako is if na siya gusto niya nga ma-mend ilang friendship, try to reach out sa iya kung ganahan pa siya mag-mend inyong friendship. Pero kung dili na jud lisod kaayo mo tong gihatag nga advice ni Yup. O sa imo ang sa atong mga amigo-amiga nga hilig kaayo pud bitaw mag-post sa Facebook o bisag unsa na lang I think negative jud kaayo. Pahibalo lang ni nga kana bitaw magbasa personally kung magbasa kog mga negative nga mga ina ba depressing pud siya. Depressing maapektuhan pud imo ang pagbati ngay ani day ni nya pagpiestahan na nila sa mga tao. Ayun. Very timely. Pagpiestahan na sa mga tao. So please kung pwede keep na lang na sa imong kaugalingon. And is ka na pong mag-rant sa Facebook, usually dili mapud kung wala ka na tag diha imong name, ayaw lang pud ka ikasakit. Sakay wala man ka indirectly man yang gingon di ba? So baka dili day siya. Basig dili ikaw. Yes. And isa to mga amigo-amiga dira if you want to create positive change sa imong kaugalingog sa lives sa others, no? Stop ranting on Facebook. Yes, because the Facebook mang good is supposedly a platform that would advance your advocacy. Yes. Ba ana siya, it would kay para that's a way of using it. Wing. Bitaw ka na. Mag-friends lang kaglain nga higalan nimo para dili ka ma-depress niya. Lain magyo kinaiya ang tao. So ana lang ato ka lain para masulti po nimo. Ana lang. Mora na ko kay ingon ni direct time na daw ko. So mag-friends og lain, dili siya. So dili in person gyud, dili lang siya sa Facebook. Pastor. Kani siya nga kahimtang is very serious para sa imuha nga part. Akong gitanaw na depressed na ka, di nakaganahan mo kaon, di nakaganahan mo lihok sa kinimong kinabuhi. Kay friend nga ni kaliwa na sa imo. Chances are kaning iyahang mga pero di po nako ni maingon manggod nga paramdam lang ni siya sa imo aron mapansin mo siya balik. Kay naamang mga rants, naamang mga undesirable nga mga language nga posible ang gigamit unya sa imuhang feeling ikaw ang ginapatamaan. Tawag na to ni sig mga hugot lines sa pagkakaroon mga kaigsunan. So aron dili ka maapektuhan, ayaw lang siya gi-unfollow, ayaw lang siya gi-unfriend, i-block pagid siya. Ayun. And that's very safe to get you away from the
from perceived problems. Correct. Yun una. Oo. And you don't deserve this. Actually, kung imong hunahunaon you are not the one with the problem here. It's your friend who has the problem. Oo, gani. Kunya, kaning ubang mga tao ngayon nani sila mga issue sa kinabuhi nga di sila ka-express, diha ba karon sa ilahang family, gina-oppress ni sila, di ni sila labang sa ilahang gustong himon, mga personal issues. So dito sila ma-outburst. Dito sila mo burst sa public and to other people nga dili mo sukol sa ila. Gitawag ko na to ni siya og minor cyberbullying. By the way, dili man niingon nga ato na lang gini siyang gilabel nga unsa no, basta kay ang bully actually is being defined by trying to give meanings to the letters. Itawag nila ning bully og big ugly lone loser yearning for attention. Ayun. So ayaw lang ginagpansin na. It's the simplest way to kill the rants and the phenomenon. Ayaw pansin na kay kanang gusto magpapansin. Although musamot na sila initially, pero kung tanaw nila nga wagin sila i-chance nimo, so wala na. undang na sila. And give yourself a good chance of peace. You deserve to be happy. Yes. So do some other things aside of concentrating on Facebook. Do away. Probably Facebook time is too much here. Do more Minimize siya. Yeah. Lagi ba? So in other And words, spend your time doing something else. correct. Be productive on something That's else. Kaya usay ang ang social media man good pod yun siya because like people kani bitaw na uban nga irresponsible nga paggamit sa that's social it. media. It's harming na other people and you are in control of your happiness. Ang imong happiness dili dependent, so decide on tanggalon nimo ang mga everything that's causing you stress and toxic people. Lingon na ba, diba? Kaning sa Facebook, speaking of Facebook, ba? 5 things you must give up if you want to be successful. Give up the shorter mindset. Ay ikalima, ana kay give up toxic people. And sometimes, kung naamang gani ka na bitong Semana Santa nga magkanampuasa ka, it also helps nga magpuasa ka sa social media. And like we said, kung friend man gani mo, try to reach out. Kung dili man gani siya mo ingon sa imuha, then let it be. Stop. Dili gyud mo friends. And like we said, you are in control of your happiness. Dili ang environment ang control sa imuhang happiness. So practice that habit of looking at the bright side of things. And never ever forget to pray and keep yourself in good company. So I hope nga nalamdagan ka namo ani sa imuhang problema and malaytan imuhang burden. And lastly di ay moingon sometimes overthinking ba? Di ba? Sometimes you just let things be. Ayaw na kay pag-overthink. Kay overthinking would really cause you more stress and anger and whatever depression pa na siya. So yun, no? We pray for your happiness and more. O karon, happiness, we celebrate the birthday. Happy birthday! Og sa tanan nga nag-birthday, happy birthday to you! Advance happy birthday sa akong pinalangga nga asawa sila. Yay! Happy birthday! Happy birthday! And ako sang i-greet sa happy birthday ang akong amigo diha sa Kinagitan, Juanito Alampay Jr. Happy birthday sa imo diha and Mary Rose Balmosena diha sa Caloocan. Yes, happy birthday po, Jassel Happy birthday. Pancho Gonzalez de sa Korea. Happy birthday regards to your family. Yes, golden year +1 to Raymond Undiano diha sa Manila. Happy birthday! Yes, ug pagpanimbaya diha sa inyo Sir Rix and Ma'am Jessica Gonzaga. Good morning. And Sir
Yul Batilier. Yes, Kuya See you. Yul. Yes, and Sir Alger Prahes, kauban ni Ma'am Inging. Happy viewing and happy Sabat kanina And diha sa Turil, California. thank you kayo sa inyong pag-accommodate sa mga. And Salbani, Elder Salbani, thank you kayo. And Balod SDA Church, good morning. Mga kapaglaom, daghang king salamat for another episode ngayon yung gisawaan kauban mi. If you want to live a stressless life, live in the words of God, mga kapaglaom. Magkita-kita ta sunod Sabado for another wonderful episode. Atong ang kuno ng grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga tuburan, o naghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang pag Panibara sa Kabuntagon World! Hello, happy Sabbath! We love you all. Happy watching. Sa Tupits, we love you. We love you all.